fo o juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina o tabintinna en hawre makka o ƴettita en kadi e nder makka allahumma amin walli fiɗon ɗo yo Allah yurmige yurminamo himo jokki ha joni mo soggande e makuji nelaɗo ɗi nelaɗo on e makande en fi ɓuure jantagol inde allahu on mo woni e duumagol janto inde Allah moƴƴereji ko o mari kon e konngudi ɓurɗi moƴƴude ɗin ko inde Allah jantorte oɗo hadis ko kanko watti wulure 436 oɗo men ko Abu Hurayra fillimo yo Allah weltanomo weltano sahaba ɓen fof wattida en e maɓɓe weltano en o wi'i kanko Abu Hurayra nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam maaki sabaga attike daɗi wonti yeeso almufarriduna weddinoɓe ɓen tukulorɓe wiyata telɗinoɓe farrada ko weddingo waɗa kañum tun ɓeɗo waɗoɓe Allah tun jokkuɓe no janto inde Allah haaji mum fayra jantagol inde Allah tun ɓeɗo wonti yeeso ɓe attoyke sababu ko attoyagol asababu ko kado watteɗo on wonande fowluɗo wo ko hendoto kon ara arabu wela wowlde masal gotal no wawi changeude mana on fou asabu ko attagol asababu ko joddi ko attiɗo on fowluɗo on ko hendoto kon ashababu sa wattimo chine shababu ko e jogiiɗo faale rewɓe haa feƴƴiti lahu shababun o wi ɓeeɗo ɓe attike gaalu sahabaɓe landitiɓe inni wamal mufarriduna ya rasulallah ko homɓe woni weddimɓe ɓen telɗimɓe ɓen nenelaaɗo gaala nelaaɗo maaki ɓen woni addakiruna allaha kathiran worɓe heewɓe jantagol inde Allah buyi waddakiratu e sonnaɓe heewɓe kañum kadi jantagol inde Allah ɓe tawata ka worɓe e ka rewɓe ɓurɓe ɗuɗde jantagol inde Allah ɓen ɓeeɗo ɓe fooli ɓe attoyke ɓeeɗo ko wona e folondirede konko ko ɓeeɗo gañi rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim روي في الرامة المفردون بتشديد الراء في الرامة نون مفري راء هارا مساتنا ودا تشدل وتخفيفها في اللام كدي فويجنتين غراء إن المفردون ودين به المفردون فوق غوتو ما نون كو غوتو والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد كل لكم كو بربه دود بين كرامكو بينكو بي كون كامبه بفيلي كو ساتي غراون ان المفردون في كلا دي فوق معنا غوت المفردون والمفردون كون بيني الزياده في المبنى يدل على زياده في المعنى حال العرب كان ستاوي كونغول كارفeje dem beydike konngol ngol karfeje mum ɓeydingol no ɓuri konngol ngol karfeje mum fanɗingol haysɗi fof ko mana gooto sa wi mufarriduna ɗon woodi ko ɓeyduɗa e ra on a sattinimo kono mana majji on seeɗa hadis heed ɗon o kanko watti wulure 437 وعن جابر إتام جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مننين لا دو الله أنماك وماك أفضل الذكر كبور مجد جانتور دم فو كلا جانتا قول إند الله كبور مجد كون لا إله إلا الله كونغول دو كونغول ويقول لا إله إلا الله dan si goɗɗo addoy goɗɗum moƴƴini goɗɗum inni ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e ko jantote inde Allah kon fof mo ara o falji imma hara ko kanko jogi gonga nelaɗo falju ma hara ko kanko falji
ko nelaaɗo jogii goonga sikki alaa ko haray ko kanko falji ko nelaaɗo jogii goonga ino woodi noon e suufiyankoɓe moƴƴinɓe toon jantoreeji innde Allah ɓe wi ɗum ɗon no ɓuri moƴƴude kala ko innde Allah jantora kono laaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude ko innde Allah jantora fof kala jantore addicre o wi ɗo o addi alif e laamol istigraqul jins ko wiigo la ilaha illallah bon ɗum ɗo ɓuri moƴƴude taw sino goɗɗo no wi'a la ilaha illallahu tawa hara ko bakka to heɓi no wi'a la ilaha illallah hara ko bakka to heɓi si o moƴƴinani ɗum alhaaliji e ma'anaji goɗɗi goo tawi nelaaɗo kañum na noon waɗirno o wi ko bee ko noon tun gerdete hara e waɗi bide aji ɗin fof fayda ko ko yamirano kon ko ɗon ɗi ƴooga kono mahira maadi wondi goo tawi na no sharia no nelaaɗo mahirno noon kamɓe na no ɓe mahiri ɗi kala ko birikiije goote kono biriki no iwano ko gootum tawa suudu ndu na wowturu ko mahaa ko oɗon bida idafiya ko ɗo yimɓe ɓen ronki faamude ɓeyna goɗɗo inne o wiya la ilaha illallah o inne ɗum ko probléme ko probléme sa yahi ka pharmacie ko woni toon kon fof ko lekkele woni toon kono yalle a ƴette tun ine addanila noon ko adduɗon ɗon wo ɓay fof lekkele woni ga na fof ko lekkele fof ko lekkele addanila ko adduɗon ɗon wo so ɓe addanima ko ɓe addi ɗum wo a ƴetti ɗum sikka moƴƴe fof ko lekkele kono ko mbiy no waɗa ko honno kum waɗirte ko honto fewde honde ko nawnare honde kum waɗante o la ilaha illallah o ɗo mo tawata ko oɗo ɓuri moƴƴude kala ko inde Allah jantora sa juuliri o julde man ne jaɓatake sa habbiri a wi la ilaha illallahu la ilaha illallahu si tawi ko almamijo ɓawo innayi subhanallahi ko nawdema la ilaha illallah o moƴƴa ko woni ka o waɗa ɗon na place makko kanko ɗo yimɓe no foti wattande fonde moƴƴi ɓay tun enen yiɓe mari ka eɓɓe e mara probléme nelaaɗo waɗino no woodi dewal ngal miijotoɗa ɗo waɗay tawa nelaaɗo no annduno ngal no moƴƴi tawa o waɗali ngal ala ngal miijotoɗa kala wono miijorɗa wonde ene ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude no Allah rewirte si tawi ko ɗum ɓurno moƴƴude hara nelaaɗo attike mami ay si tawi woni ko ngal ɗon konko yiiɗa ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude tawi le nelaaɗo waɗano ɗum haray ko gotel e piiji ɗiɗi ko imma nelaaɗo kañum andano ɗum an a andi no Allah rewirte ɓuri nelaaɗo ma nelaaɗo no anduno ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono o waɗali idan o janfike hoore makko o janfike mofte ɗen o waɗali o yamirali mofte ɗen ɗe waɗi haray ɗin ɗon ɗiɗi mi sikki ɗin ɗon ɗiɗi julɗo wo julɗo miijatako ɗin ɗon ɗiɗino sabuna mo sikkuɗa ɗon no ɓuri lewñude o kon ɓuri haɗude a wigol a nodditagol a andi e dewal ko ɓuri nelaaɗo ɗum ko tana e hoore ma a miijagol nelaaɗo no anduno moƴƴere o suuɗa mofte ɗen o salo wolande ɓe kanko kadi o salo wadde ɗon ɓuri wonde tana idan la ilaha illallahu ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude kala ko inde Allah ko jantora laaɗo makino e hadisu goɗɗo goo hayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir o maki konngudi ko ɓuri moƴƴude konngol wowlangol komi wowli kon min e annabaɓe attinoɓe lamɓen fof ko wigol ɗum ɗo la ilaha illa llahu ɗon no ɓeydi wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir oɗo hadis rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun ko imam at-Tirmidhi filli hadis o ngo wi hadis o no moƴƴi Cheikh Albani maki ka silsatu al hadis sahiha o maki hadis on himo selli ko heedi ɗon oɗo hadis watti wulure 437 wan Abdullah ibn Busrin ittama Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu anna rajulan qala wonde gorko goo wi'ino o wi ya rasulallah ko ayunulaaɗo Allah inna sharaia al islami tabiti wonde shariaji l'islamu ɗin gadi kasurat alayya ɗi ɗuuɗi e hoore am ko l'islamu yamiri kon ɗuuɗi e hoore am mi annda so mi townayi fof fa akhbirni yeetolan bi shay'in hunde atasabbathu bihi nde mi jogitoto ɗon mi ŋato e ɗum ɗon mi duumo e ɗum ɗon ɗon yeetolan hunde goo reesimanami
hunde nde tawata nde ɗo ko ɗon mi jogiti to haa satta keŋ qala nelaɗo makanimo la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi awa wota ɗengal ma ngal seeru no loppi tuuta sabu jantagol inde Allah ɗo no jeeya e ko ɓuri moƴƴude kon tawa sowno ɗengal ma ngal tuutano e maggal no loppi tuuta sabu jantagol inde Allah sabu ɗengal so a fanki tunni ngal yooray ko haala kan yaltinta tuutaɗe ɗen loppinta ɗengal ngal joni noon terto haala wi jaru wi tun janto inde Allah rawahu tirmidhi ko filirten ko imamu tirmidhi wagal hadisun hasanun o wi hadis on no moƴƴi cheikh albani maki ka sahihul jami o maki hadis on no selli hadis heɗɗo on kanko watti wulure 459 wan jabirin ibni abdillah radiallahu anhuma itama e jabir ani nabi sallah sallam o itti e nelaɗo gaala nelaɗo maaki man gaala mo inni subhanallahi wa bihamdih o wingol konngol yettore wodani Allah sena e wodani Allah yettore nden kadi wodanimo mo wi ɗum ɗo subhanallahi wa bihamdih gurisat lahu o awante nakhlatun leggal tamaro fil jannati ka aljanna so on tigi inni subhanallahi wa bihamdih o heeɓi leggal tamaro ka aljanna andi noon Allah awanta goɗɗo leggal e dinɗe ñaametengal ka aljanna o bugomo ka yiite o luttinoyamo toon o wawi noon o wawane leggal ka aljanna goy o natoya ka yiite kono aray o kondanaɗo ɗumunne si tawi ko julɗo o yaltoye taway ki habbimo toon kono so waɗi boneji goo hatta o rewa goy ka yiite tawa rawahu at-tirmidhi ko fillere ko imamu tirmidhi wa qala o wi hadithun hasanun o wi hadith on no moƴƴi cheikh albani maki ka silsilatu ahadith sahiha maki hadith on no selli hadith heɗɗon kanko watti wulure 450 wa an ibn mas'ud ittama abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah o maki laɗo maki laqitu ibrahima sallallahu alayhi wa sallama laylata usriya bi mi fotti e annabi ibrahima jemma mo mi royrano e mum on mi hawrondirno e makko mi yiiduno fagala o innin mi ɓay mi yiidi o inni ya muhammadu ko anyo muhammadu aqri ummataka minni salama hiwrano lam mofte maɗen janngam ɓe salminago an yeeto mofte maɗen miɗo hiiroɓe lando si tan ala aqra alayhi minni salam hiwrano lammo sa hewte yiide makko a yettine salminago amen e makko yettin e mofte maɗen salminago an komi salmini ɓe kon komi hiwri ɓe kon wa akhbirhum yeetoɗaɓe humpitaɓe anna aljannata tayyibatu turbati wonde aljanna on leydi mum ndi no laaɓi leydi aljanna on no laaɓi pos azbatul ma'i aljanna on ko welɗo ndiyam manko on no lewni wa annaha qiyanun wonde ndi leydi ka aljanna on woni ɗon ko henere ma ko leydi feppundi qiyan ko leydi feppundi gasatondi remade mum ma awade e muɗum wa anna ghirasaha wonde tutateri leydi aljanna ndi ko awa toon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar on ɗo woni awdi ko awete toon ko leydi aljanna ndi ani wona wiide haray ko fof ko waɗa ɗum dalet ma ko waɗa ɗum karo ma ko gudorona ɗum fuu o woɗi toon partiji goo no gase waɗede fleur ji aawe waɗe jardin ji no foti andi galleji patron ɓe ɓen so a yehi toon a taway cenɗe goo toon taway no aawa no waɗa fleur hoy no fotina aljanna o kadi ɗum no toon won ɗum aawete ɗon awdi ko aawete ɗon ko fiyo ko foti
ko laba ko ñamete ko watte ɗum ɗo yo fuɗu ɗon ko jantagol inde Allah ɗi konnguri ɗo inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ndiɗo awdi goɗɗo wo ronkata ndiɗo na ko sodete na ko yahante Europe wona ko wiyete joni ko be jokkuɓe agriculture ɓen ka ministére de l'agriculture hara ko ɓen ɗon tu heɓorta wodi awdiji ɗo an tun a wataɗi heɓude ko sa yahi taw ko be belandoma ko on ɗum wat toon to ngesa ma mba woni ko an woni hombo ko honto autorisation ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo metta heɓude rawahu tirmidi ko filniyade ko imamu tirmidi wa gala wi hadithun hasanu hadis on no moƴƴi cheikh albani maki ka silsilatu hadis sahiha o maki hadis on himo selli hadis heerɗo ngon kanko watti wulure 454 wa an abi darda itama abu darda radiyallahu anhu qala wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anulado allah on maki ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum ene on accatami humpita on ko ɓuri moƴƴude e golleji mon ɗi wonnon e gollande Allah wa azkaha golleji mum ɓurɗi laaɓude inda malikikum ka jeyɗo on hombo jeyi on ko Allah golleji mum ɓurɗi laaɓude ka Allah yani ɓurɗi hittude ɓuray ɗi welde Allah ɗi wa arfa'iha fi darajatikum golleji moɗon ɓurɗi towude darajaji e golleji ko golloton kon fof fi dewe wa khayrum ko ɗin ɗon golleji kadi ɓuri moƴƴande on ko khayrun lakum ɓuri on moƴƴande min infaqi dhahabi wal fiddati edi okkitirgol kanŋe okkitira kalis wa khayrun lakum ko ɗin ɗon golleji kadi ɓuri moƴƴande on min an talgaw edi nde fottoy ton aduwakum e gaño moɗon kefeero fatadribu anaqahum soppon daaɗe maɓɓe ɗen wa yadribu anaqakum ɓe soppa daaɗe moɗen piiron ɗin ɗon golleji no moƴƴi ɓuri on yahugol ka jihaadi haɓi ɗon e ayɓe ɓen warindiron ɗum ɗo no moƴƴi de no ɓuri ɗum ɗo fuu qaalu bala ɓeyni hehe a hakay nelaɗo haray meɗen faalaya ma kammen ɗum ɗo golle ɗe tawata ko ɗe ɗo ɓuri moƴƴude e golleji amen ɗin fuu ka Allah ko ɗiɗo ɗen golle ɗon ɓuri laaɓude ɓuri towude darajaji amen ɓuri moƴƴude min okkitirgol kanŋe e kaalis ɓuri moƴƴude min waggol hay jihaadi ƴeetimen ɗum qala nelaɗo maki dicrullahi jantagol inde Allah jantagol inde Allah no ɓuri ɗi wiyaari ɗo fop mantugol Allah ɗum no wela Allah moƴƴino andi noon hay enen yimɓe tedduɓe ɓen woni on tii ko teddiri ko laamu woni ko o teddiri ko jawdi woni ko o teddiri ko gandal woni ko o teddiri ko mangu yimɓe ɓen jaɓangol mo himo teddi mawninamo mantamo wowlamo ko moƴƴi ye excellence ɓe ɓuri maɓɓe ala ko ɓe itti enge tampere ko ɓe waɗi hunde kaari sina ɓeɗo no harano andaka ka wonɗen ɓe menen ɓe ala ko waɗanaɗi men ɓe ko ɓe ɓi tedduɓe ɓe menen hey ko menen e ɓe wondi menen ɓe ko ka amen jeeya acce men sifano on fiɓe ko ɓi tedduɓe ni mawɓe maɓɓe wanno hunde kaari non no wela en ka wallahi no wela en hara lutti ɓe on tigi wiiru idan Allah subhanahu wa ta'ala kan kadi no wela mo nawde maɓɓe dayma koy ko mantuɗen mo waccuɗen mo wo ɓeydata e laam makko hay fus si en waɗali kadi ɗuydatamo hay fus kono welama noon yen waɗu si en waɗi ko enen hettata moƴƴere nde no welamo noon ka jiyaɗo makko watta ko moƴƴi o yoɓamo Allah eɓidirtaki hay fus ala ko wayo makko kono enen joni ɓiɗɗo ma mo tawata no teddinma haysi hara ala ko nafete nawndema imo wawi okkordoma goɗɗum kono ko attotino baba en on jarama baba en tana ala moɗo ye baba en ɗon baba en o walli men he baba meɗen weltani on batti ko no woni baba men andi o warnanma ɗo yani ɗon
aytano waɗa dépense ko mawnima ɗon ko kono ɗum no wele nanda e rewo tum feƴƴa e kaari na ko on ɗum on ɗum faal ɗon na gootum idan teddungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi teddungal himo waɗi kadi ɗum ka meɗen enen hiɗe yiɗi ngal teddungal ɗon idan jantagol inde Allah no ɓuri dendanangal ko Allah rewira ko yewti en ɗo noon konnguɗi bus si en manditike mbi fuɗɗen dambugal ngal ko yewti en konnguɗi buyɗi Allah mantirte ɗi o jantorte idan ko o happi kon happen nokkel gom happi adkar dubru salawati jantagol inde Allah battane julde nen no happa subhanallahi laabi 33 tawaɗo 35 tawaɗo 40 hatto 33 wota ɗoyitu noon ɗon kadi si tawi no ɓeydugol ngol ko ɗum ɓurno moƴƴude nelaɗo koko ɓuri moƴƴude konko ɗum o yetto en idan wakkilu ɗen waɗen ɗum ko noon nayen naton bidaji no ɗuuɗi ka jantagol inde Allah ɗo rawahu tirmidi ko fili hadis ko imamu tirmidi wa qala al hakim abu abdillahi imamu al hakim an-naysaburi o maki isnaduhu sahihun tugorde o hadis ɗo no selli cheikh al albani maki ko sahihul jami o maki hadis o ngimo selli hadis heɗo kanko watti wulure 452 e ɗiɗi wa an sa'd ibn abi waqqas ittama e oɗo goto weltinaɓe aljanna no wuuri annahu dakhala ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin kanko ene laaɗo ɓe ari ɓe naati ka sonnajo woni wa bayna yadayha nawan tawi ka yeeso makko ɗon himo wallini ɗon poɗɗe tamaro nawa ko geeƴi tamaro ɗen poɗɗe tamaro ɗen aw hasan ma hara ko koccuhoy ko filliɗo on yejjiti ko honɗum e mum sa'ad wi'i ko poɗɗoy tamaro kaa ko kaaƴoy mo waɗi ɗo jowre imma poɗɗe tamaro ma kaaƴe yeeso makko tusabbihu bihi himo subbihinira ɗum ɗon mo limira ɗon o inna subhanallah o ƴetta on nde walla subhanallah imo wirdora ɗum ɗon bimana fagala nelaɗo makanimo ala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hada accatami humpite ene yomi humpite ko ɓuri newanadema e ɗum ɗo aw afdalu ma ko wino a accatami humpite ko ɓuri moƴƴandema ɗum ɗo kadi ko filli ɗon jiɓi ko konngol hongol nano makuno ko aysar ɓuri newade ka ko afdal ɓuri moƴƴude wino accatami yetoma ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude ka ko wino accatami yetoma ko ɓuri ɗum ɗo newade taban sonnajo on jaaba wongol o addali ngol ɗo kono jaaba sonnajo on ko wiya mi nam humpitelam fagalan laaɗo makanimo wi'a subhanallahi adada ma khalaqa fi lsamai wa subhanallahi adada ma khalaqa fi lardi wa subhanallahi adada ma bayna dhalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithlu dhalik walhamdulillahi mithlu dhalik wala ilaha illa allah mithlu dhalik wala hawla wala quwwata illa billah mithlu dhalik o wi ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ɗon ɗona limugol inna o wi ko ɓuri moƴƴude ko limata ɗo wi'u subhanallahi adada ma khalaqa fi lsamai sena e wodani allah limore ko allah tagi kon ka asama dow embere limore ko allah tagi kon ka asama dow sena e wodani allah embere ɗum wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi sena e wodani allah embere limore ko tagi ka leydi ga kon wa subhanallahi adada ma bayna dhalik sena e wodani allah limore ko woni hakkunde leydi ndi e kammu ngun kon wa subhanallahi sena e wodani allah adada ma huwa khaliqun limore ko wonta kadi ko tagoyay ko tagaka fewno ɗo ko tagoyta yeeso kon wi'a ɗum ɗo
إنا كدي الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما خلق بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق ويا كدي لا إله إلا الله واتوانون يا لا حول ولا قوة إلا بالله ونون سافالا جتا دفو جوكينديرا هاغاينا إنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بين ذلك وعدد ما هو خالق سافالا وا جوكينديرا دفو هاغاينا نون أدو يا عددهم سافالا كومبي ولنا كومفير ندو غودو اندالي مورم ko andi dum don wo ko Allah embere ko wonika asama dow ko Allah tagi ton ko embere ko Allah tagi ka leydi ga kon fu yimbe e jinna e daabeji e ledde e njaarendi e kinte ndiyan e kaaki e dum do ko taga ka leydi ga kon kombo andi embere dum andi dum wo ko Allah lo di woni kalimatu jami'at kongudi moɓe dirɗi e ko ɗaɓɓa kon fuu oɗo hadis rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasanun o wi hadis on imamu tirmidhi filli hadis on o wi hadis on no moƴƴi kono cheikh albani o maki kanko ka daiful jami o maki hadis on o sella hadis sakkiti ɗon ka dambugal ɗo kanko watti wulure e 453 وعن أبي موسى الأشعري طبعا رضي الله عنه قال اتم أبو موسى الأشعري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال لما كنمي وماكي أبو موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة أعجتامي تندين انغالو جال الجنة مي تندين كونو هبرتا انغالو جال الجنة ميتو ما لا والكريوة هبا انغالو كنز وجودي نورودي jawdi faydandi limore andata ko jelu ko wiyeten kon pullo futoyt la yafun onno mari jawdi la yafuna wandi gol kongol ko arabowol timmugol tis la yafuna ko lannata o ala ko lannata o ko Allah ko laamu Allah gon tu woni lannata andara ya yitere fu ya la yafuna بمعنى الكنز كو جودي وندو إني أنو ماري كولانتا عندي وضع مبالغة إني أنو ماري كولانتا أكتا ميتوما انغالو جاء الجنة فقلت بلا مني أها كي نلادو كنون كان نلادو ما كان نلا يا رسول الله قال نلادو ماكي كو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كون نهار كستيتون قد تونيما كون ويتامي لا حول ولا قوة إلا بالله أرنون دي كوي أمي جتو إنا ene acimi da bangalu e ngaluji aljanna acimi da ba mojjere ka Allah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah jokka do ha karon ko dawo fanka kadi idan dun do wota moron kadun do muttafaqun alayhi o hadith do no fottana e sellugol makko in andi dido kongudi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim di kongudi no moƴƴi no gerduɗa o tawaɗanɗi tun shartiji ko be on tigi hara no salligi ko be on tigi no jooɗi no fewti ɗo ko be hara ko ni ko be hara ko ni la ara waɗama itla ko ya waɗu eto fewno kaɓla si tawi koye oto wonɗa siko ya yeeyude kiliyane ala fewno ɗon ma ko a gollowo ɗa ronkiɗa fowti fewno ɗon ma embouteillage nanguma ma fewno wo fewno ko heɓɗa corfu eto ɗa hara a profitay wowla ɗi konngol ɗo ƴetta konngol goo wowla ɗon ha ronka ƴetta kadi ngola ɗum ɗo ko mande malegol a wona e milliardaire jo e baraji hara woriga anda ason jaaki ɗum ala e kutuɗe ma hunde a ɓirata lakkere fi ɗum ɗo goɗɗo andata kadi ka ɗum woni bandi anda ka ɗum woni sakko ɓe yaha ɓe ƴettoya ɗum laamuji toñoji anda ka ɗum woni sakko na ɓe sisira ɗum ɗon Allah no mari ɗum ka tawata ko kanko tun andi en torki Allah yo Allah arsuke en wawugol waggol ɗum ɗo
o jaɓana en kadi ko wonɗen e wadde kon fuu en toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗa en malaɓe Allah waɗa en jantoɓe inde Allah heewɓe wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin